jaaɓe Allah tedduɓe yettore wodani Allahu subhanahu wa ta'ala on ɓurnuɗo gandal ngal e hoore majjere nden yettore wodani Allahu subhanahu wa ta'ala on mantuɗo gandal ngal o ŋeñi majjere nden siɗen tori Allah yo Allah ɓeydiru meɗe annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e kamɓe kala e wondiɓɓe maɓɓe ɓen ha ñande joddi diina haray yo musidɓe tedduɓe amma ba'd ayyuha almuslimun ittaqullaha ta'ala wa ta'allamu min al-ilmi ma yadullukum ala an-nuri wal-huda fa inna al-ilma nurun wal-jahlu dhalamun wa dalal kono yo jiyaaɓe Allah tedduɓe hule Allahu subhanahu wa ta'ala awa kadi wakkile ɗaɓɓon gandal haa tawata gandal ngal wonanay on sabu heɓugol annoora gandal ngal wonana on sabu heɓugol peewal sabuna gandal ngal ko annoora majjere nden ko niwre e majjere ikhwatal iman لقد ذم الله سبحانه وتعالى الجهل في كثير من الآيات منها قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير كونو يجاب الله تدبه الله سبحانه وتعالى ongini majjere nden e nder ayeje ɗuɗuɗe e nder qur'anare makko teddude nden no jeeya e majje ka suratul mulk ka Allah wi ɗon ka yewti ɗon fii ɓe yimɓe wonɓe ka yiite si woni ɓe naadoyama ton ɓe wiyoya si tawino nun hara meɗen nanayno ma si tawino meɗen haqqilayno min wonatano yimɓe yiite e jaka ko majjere nden puusiɓe e ɗum ɗon ko majjere nden sakkiɓe e nanugol ngol nanɗe jaɓugol ko majjere nden sakkiɓe e heɓugol haqqille ha nanugo ha tawa ha ɓe woni ɓe nanata goonga ɓe jaɓata yiwde goonga ɓe jaɓata gollitirde goonga wa qala ta'ala aydan walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون آية قوكدي كسورة الأعراف كآية تيمدر يكبن يجيني الله سبحانه وتعالى قوي من tagani yiite jahannama ngen ko ɗuuɗi mborte e jinnaji ɗin e yimɓe ɓen yo e jaka buyka jinnaji buyka ɗi ka yimɓe ɓen ɗum ɗon ko tagana ko yiite ngen yo Allah dandu en jeeyede e maɓɓe ko fi on ɗum noon par ce que ɓeeɗo buy e ɓe e ɗi jinnaji ma ɗum buy e yimɓe ɓen tawi buy e maɓɓe tawi hiɓe mari ɓerɗe kono ɓe wawata famirde ɓerɗe ɗen tawi ɓe famata goonga natata e majje fewu ɓe jaɓata goonga fewu awa kadi tawi ɓe mari gite kono gite ɗen nayi irɗe goonga tawi ɓe yiyata goonga on fewu ɓe yiyata goonga on tawi kadi siɓe mari nanɗe ɓe mari nanirɗi kono noon ɗi nanata goonga on fewu ɓe nanata goonga ɓe yiɗa goonga ɓe faalaka goonga awa ɓeeɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi ulaika kal an'ami bal hum adall wo ɓeeɗo hiɓe wayiwa nemoraɗi ɗin hiɓe wayiwa nayi ɗin e dammi ɗin wo wuritoɗe hiɓe majji ɓuri ɗi fi on no hiɓe majji ɓuri ɗi par ce que kanji koɗi tagana kon hiɗi wadde fi hiɗi gollude golle koɗi taga kon fiimum nayi ɗin wo dammi ɗin wo dendangal daabeji ɗin amma yimɓe ɓen kamɓe ɓe ala gollude fi ko ɓe tagira kon fiimum Allah subhanahu wa ta'ala o wi o tagirali jinnaji ɗin e yimɓe ɓen so wona fi yoɓe rewmo joni noon ko fi o tigi rew Allah ko fi ɗum o tagira si tawi noon o tigi acci ko o tagira kon fimum o jaɓali gollude ɗum ɗon o golli golle goo ko wona ɗen andi jaka sitta nayi ɗin e dammi ɗin di o tigi jaka sitta ɗi kan jakatode haray on ɗon no majji ɓuri ɗi Allah wi ulaika humul ghafilun ɓe ko weltidiɓe dey ɓe ko marɓe weltindare moolanande si woni neɗɗo o acci ko gollude fii golle ɗe o taga ɗen fiimu o adda ka aduna ɗo o acci ɗum ɗon o jokki goɗɗum ngo e jaka weltindare ko haɗo yo Allah dandu en jeeyede e ɓen ɗon
قال ابن القيم رحمه الله أخبر سبحانه أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والكلاب وسائر الدواب، فالجهال شر منهم وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة. harayo musidɓe tedduɓe ibnul qayyim rahimahullah ka firugol o aya ɗo ɓe maaki wondema allahu subhanahu wa ta'ala omo ɓanginani en ka aya ɗo wondema majjuɓe ɓen no boni ɓuri daabeji ɗin kanko ko ɗum o faami e o aya ɗo ɗum noon e dendangal daabeji ɗin woni ko mbabbi ɗin woni ko bareji ɗin woni ko kala façon majji on fof haray wo hiɓe majji ɓuri ɗi hiɓe boni ɓuri ɗi wo fi honnu par ce que e nder diinaji ko tawata ko nulaɓɓen nulama e fof e muɗum hay hunde ala ko soñjuno hay hunde ala ko tampinno nulaɓe ɓen hewtiti majjuɓe ɓen wuri tode ayɓe nulaɓe ɓen fof ko e nder majjuɓe ɓen wonno ko heeɓi yo Allah dandu e wonde majjuɓe yo Allah yaltin majjere ka galleji meɗen yo Allah yaltin majjere ka leydi meɗen. وقال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يلتي كدي كسورة الفرقان إلى كآية شبني أتتها كآية شبني أني كآية شبني أتتها كآية شبني أني الله سبحانه وتعالى يدوك دي أني o tawɗo kañum ko beleɗe makko ɗen o jogiti reweteeɗo ene e ko an wonata wakiilo o ɗo ene e kaatode a sikku wondema ɓurɓe ɓen ɗuuɗude e ɓeeɗo kamɓe nanayi kamɓe haqqilay awa ko heewi kon e ɓe nanata ɓe haqqilata wo wuri tode ɓeeɗo wonaali si wona hiɓe wayiri wa daabeji ɗin hiɓe wayiri wa nemoraɗi ɗin wuri tode ko kamɓe ɓuri ɗi majjude ay mahma stahsana min shay'in wa ra'ahu hasanan fi hawa nafsi kana dinahu wa madhhabah. قال ابن عباس كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. harayo musidɓe tedduɓe ibnu kasir rahimahullah kafirgol o aya ɗo ɓe maaki wondema o neɗɗo majjuɗo tawi kanko ko honno ko kala ko beleɗe makko ɗen kala ko miijo makko ngon kala ko beleɗe makko ɗen fewti e muɗum ko ɗum ɗon tigi woni ko jokkata ko ɗum ɗon wonata diina makko kan ko ɗum ɗon wonata laawol makko ngol kañum abdoullahi ibne abbasin radiyallahu anhu ɓe maaki wondema laatinoke gorko ka fewndo asrul jahili adol islamu arde hakke ko tawi hari hiɓe majjuno tawi hari gorko a yiyayno himo ƴetta hayre misal joni so yiwano hayre daneere o inna ko nde ɗo woni reweteɗo makko on ko nde ɗo woni Allah makko on o rewa nden ɗon tan juutuɗo si o yoyi wondema hayre ko o wi ko haqqille makko he e nele nde ɗo hayre no moƴƴi ɓuri nde mi wonno rewde yiya himo terto rewugol aranere nden hannde kadi wonna e rewugol ɗiɗaɓere nden fi honno par ce que ko beleɗe makko ɗen o jokki ko beleɗe ɗen o jokki yo Allah dandu en nandude e ɓen. وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كسورة الزمر كده كآية شفن جيغو إني الله سبحانه وتعالى o yamirela yomi rew ko wona Allah e yo yomi accuɗon rewgol Allah yomi accuɗon rewgol Allah min mi rewa goɗɗum ngo ko wona Allah negoy onon ɓe majjuɓe e ko ɗum faalaɗo yomi waɗu ɗum ko ɗum laaɗo Allah subhanahu wa ta'ala e daali ɗum haray o yamiri laaɗo sallallahu alaihi wa sallam yoɓe maako ɗum wo awa he wahyinama e an e wano noon kadi ɓe kadi additinoɓe kadi e ma kala on sirkuɗo wallahi si woni tun a sirki haray ya anndu golle maɗen bone few kadi a jeeyete e perduɓe ɓen e musidɓe tedduɓe si woni noon nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum tigi yeetama ɗum ɗo
si woni Allah subhanahu wa ta'ala yeeti ke nulaaɗo hay an Muhammadu hay an tigi si woni tun a waɗi shirku ya anndu golle maaɗen boni ya anndu hara jeeyama e perduɓe ɓe naafi noon hedditiiɗo naafi no hedditiɗo yo Allah dandu en ko wiyetee kon shirku yo Allah dandu en ɓattagol shirku yo Allah dandu en gollitirgol shirku awa haray ɗum ɗo fof ko majjere nden pooɗata e yimɓe ɓen haa e shirkangol Allahu subhanahu wa ta'ala si a ndaari hay o zamanu meɗen ɗo a taway buy e hoore ko rewata Allah kon kono taa no jillori shirku hoye nder ton tawre jillori bid'a hoye nder ton yo Allah woɗɗintin en ɓe ɗum عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم ويعبدونه معه إلها فنزلت قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون أرى يوم ستة الدبي كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بماكي shirkoɓe ɓen heferɓe ɓen hakke ko tawi hiɓe majji hakke ko tawi majjere maɓɓe nden hino tiiɗi ñande goo ɓe nodduno nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jooni ko waɗata he accu jooni hawtiten rewen sanamuuji ɗin hawtiten kadi rewen allahu maɗa on on tuma allah jippini o aya ɗo e musidɓe tedduɓe haray allah subahanahu wa taala on o jaɓata ko wiyetee kon shirku o jaɓata ko wiyetee kon majjere hay o majji hay o rentini fiigo e nde majji e fii kajum majjere nden e aya goo o wii fala takunanna min aljahilin wota jaɓu jeyeede e majjuɓe ɓen dey wota jaɓu few إخوة الإيمان هذه بعض النصوص الواردة في القرآن الكريم في ذم الجهل أما من السنة فإليكم بعضا منها musidɓe tedduɓe haray ɗiɗi jantiɗen ɗo ko yoga e ayeji ardaka alqur'an hollugol wondema an julɗo hiɗa haani wakkilaade janngude hiɗa haani janngude faama diina ma tan rewa allah e hoore ɓanganduye rewa allah hoore no allah yiɗi o yarlori noon rewira allah no allah sarɗiniri noon hara rewiraali allah an no faaliraɗa noon hara rewiraali allah e hoore tawata no luutondiri e no annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam rewirno noon allah haray ɗeɗo ayeje no holli ɗum joni noon aya hen kadi ka sunna ndaare kadi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum kadi makuno fii ɗum هري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا وإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يأثر على جرحه خرقة ثم يمسه عليها ويغسل سائر جسده harayo musidɓe tedduɓe ko kañum abdoulahi bun abbas radiallahu anhuma woni ko maaki e maaki ñande goo min yaltuno men nangi laawol ɗum woni kañum abdoulahi bun abbas e ɗimmoɓe muɗum e nder ko ɓe yahata kon hayre iwi ka iwata nde ari nde lappi goɗɗo e maɓɓe nde fiɗi goɗɗo e maɓɓe tawi noon ko on to woni ko nde fiɗimo kaka hoore nde fiɗimo ka hoore ɓay woni nde fiɗimo ka hoore nde barminimo barme moolanaɗo o barmi barme moolanaɗo ka hoore makko on tuma e nder ɗum ɗon tum ɓay woni ɓe wi ɓe waalike ɗum gorko on hoyɗiti bimana awale goy mani yaldi e makko on tuma noon o landi noon ɗimmoɓe makko ɓen wonni wo awa min dey janaba heeɓilan joni noon miɗo wondi e o barme mo mi wondi ka hoore an ɗo ene e hara miɗo wawa samade mi juula e hara ɗum no wawi newade on tuma ɗimmoɓe makko ɓen ɓenni he minen deyi min yiya naalima tamagol e hoore hiɗa wawi gollitirde ɗan ndiyam on tuma gorko on tawi hannde kadi joni tawi ko beesi o looto on tuma o looti longal tun ndiyam ɗan naati ɗum tiiɗi e makko neɓani gorko on faati ɓay woni gorko on faatike ɓay woni ɓeya hewtiti on tuma goɗɗo e ɓen tuma ɓe yahi ɓe sifanoyi annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi kon ɓay woni ɓe sifanike ɓe no laaɗo maaki ɓe warimo yo allah warɓe ɓe warimo ɓe maaki ene e ɓayɓe annda hanno ɓe lanndo ɓayɓe annda ko fii hon ɗum hanno ɓe lanndo
par ce que landagol ngol ko ɗum woni lekki majjugol ngol ko landagol ngol woni lekki majjugol ngol ɓeyɓe annda hanno ɓe lando jooni noon oɗo yoniinomo nde o ƴettata tuwa no linsere o haɓɓata o barmi ɗon nde mo looto ɗon on hannde kadi o maska ɗon o loota ko heddi kon e ɓanndu makko ɗum kono ndaari ɓe wariimo ndaare ɗum ɗo haray oɗo ko woni sabu makko ko angal tawi kon woni ɓeeɗo ɓe yeetigama wondema haray kanko de ko yo lootolol ngal e hille ndiyan ɗan wawata marsudude e barɓe mo wondi on ka hoore makko awa hara yo musidɓe tedduɓe a anndi ɓeeɗo ko sabu majjere nden ko ɗum ɗon wanno sabu tawi comme ɓe faama e hoore kadi noon ɓe ronki kadi landade ko ɗum woni sabu haa gorko ɗo o faati وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا متفق عليه hara yo musidɓe tedduɓe o hadise ɗo kadi ko kañum Anas bun Malikin radiallahu anhu woni ko fillimo ko ommaki wondema nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakuno ɓe maaki no jeeya e maandeji daragol darngal ngal no jeeya e maandeji daragol darngal ngal nde ɓantete gandal ngal majjere nden tabita beere nde yare zina on saakito o hadis ɗo ari ka sahihul Bukhari o ka sahih Muslim o jooni noon si en wattani yiileeɗi ɗo en tawayi ko hunde hawninde jooni ma no jeemandeji daragol darngal gandal ngal ɓante si woni hannde kadi jooni tawi e nder jama ɗuuɗuɗo tawa no gasa e nder no gasa quartier on fof ko waaden gooto gasete landede ɗon fii diina o waawa faamindeɓe ɓen tawa jama ko ɓuri ɗuuɗude ko hedditi kon tigi tigi kala mo landiɗa o annda hay hunde e diina kan ko hunde yurmunde ko hunde aaninde ko hunde maafinde e ore ɗum kadi o musidɓe tedduɓe wattanen kadi yili fii beere nden kadi ɗum kadi wattane yilindaɗen kadi si yarama ɗon kadi sikki ala nde yarama jooni ko julɓe ɓen tigi a taway no woodi julɓe ɗuuɗuɓe hara seytane fooliɓe hannde kadi ɓe immaɓe woni yeeyoɓe beere immaɓe woni yaroɓe beere hunde hawnide hunde hulɓinide hunde maafinde yo Allah hisinen hisinana en zina on kadi ko wana noon kadi kala denndangal sabuuji wonayɗi ɗin ha zina waɗa ɗin noon kadi ɗi fof majji kañum kadi e taɓanu ɗi woodire ɗin kadi ɗi woodama cuuɗi waɗirɗi zina none masiboji neno lorraji a waray ɗum ɗo fof ko mandeji e neele ko mandeji fii lannugol aduna o e daragol darngal ngal yo Allah hisinen hisinana en وفي رواية من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال متفق عليه رواية قوم أن الله صلى الله عليه وسلم بماكي نجيها إيمان دي درجة درنغل دي غندنغل فندتا majjere nden feeñande saakito zina on feeña o saakito sonnaaɓe ɓen ɗuuɗa worɓe ɓen fanda sonnaaɓe ɓen ɗuuɗa worɓe ɓen fanda te ndaari jooni e nder jama on a taway e neele haray no ɓura tijjeede e neele sonnaaɓe ɓen no ɗuuɗi ɓuri worɓe ɓen fewndo ɗo a taway sonnaaɓe ɓen no ɗuuɗi ɓuri worɓe ɓen ɗum noon fof no holli wondema e neele maande daragol darngal ngal ko ɗum woni ari haray o musidɓe tedduɓe haray ɗiɗo fof ko haddiɗo fof ko hadiseje iwrude kanulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hollude wondema e neele haray moƴƴereji ɗin fof kaka nder gandal ɗi woni soñdiaji ɗin e masiboji ɗin fof kaka nder majjere ɗi woni yo Allah dandu en ko wiyete ko majjere yo Allah yaltin majjere ka koɗoli meɗen yo Allah yaltin majjere ka leydi meɗen فمن أقوال السلف الصالح في هذا الموضوع قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى تدرون ما مثل الجهل والعلم مثل دار الكفر ودار الإسلام فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا haray yo musidɓe tedduɓe yimɓe moƴƴunooɓe kadi kellunooɓe kadi ɓen kadi ɓe yewtuno ɓe adduno maakuuji yeɗɗuɗi maakuuji kelluɗi holluɗi wondema moƴƴereeji ɗin kaka gandal ɗi woni soñjaaji ɗin e tanaaji ɗin kaka majjere ɗi woni no ƴeeya e maɓɓe o neɗɗo tedduɗo ganndo moolanaaɗo maaketeeɗo Sufyaan bun Uyayna yo yurmeende Allah woni e makko ko maaki wondema ene e hiɗon anndi misal fii hakkunde majjere e gandal wo misal mum no wayri wono leydi ka tawa ɗon ko l'islamu tabiti e leydi ka tawata ɗon ko kefer woni ko tabiti wo hakkunde mum no wayri noon wo jooni noon si tawi woni julɓe ɓen ɓe accii waɗugol jihaadi ɓe selii waɗugol jihaadi hannde kadi ko yimɓe heeferɓe ɓen
ko ɓen arata hannde kadi jilo l'islam on hannde kadi pottina ɗum ɗon few hannde kadi e to no yimɓe ɓen fof wontira heeferɓe yo Allah ronkimɓe woko wana noon kadi si tawi yimɓe ɓen salike janngugol ngol ɓe acciti janngugol diina kan hannde kadi ko hikkoytooɗo yimɓe ɓen koye wonu majjuɓe yimɓe ɓen koye wonu e majjuɓe ko ɗum hikkoytooɗon wa qala abou muslimu lkawlani alulamau fi l ardi masalu nujumi fi lsama in badat linnasi ihtadaw biha wa ida kafiyat alayhim tahayyaru kañum o maketeɗo kadi abou muslimu lkawlani o maaki wondema ganduɓe ɓen ka hoore leydi Allah ɗo hiɓe wayri wano koode ɗen ka asamanu ga fi on ɗum sabune wonɗo voyasude jemma wono ɓaawa ɗo tawi hari ko koode ɗen woni ko ɓe tinninorta e fiilaawi ko ɓe yahata kon jemma woosi woni koode ɗen yalti yimɓe ɓen faamay fiilaawi maɓɓe ɗin ɓe tinninora koode ɗen hara ɓe majjaari ɓe yaha ka ɓe yahata ɗon haa ɓe hewto e hoore kisi heɓa haray ɓe anndila hara ɓe koode ɓe anndiri sabu laawol ngol koode ɗen wo awa ko wana noon kadi yimɓe annduɓe ɓen ka hoore leydi Allah subhanahu wa ta'ala ɗo si tawi woni ɓen ɓe woodama ɓe jalbinana yimɓe ɓen laawi ɗin haa yimɓe ɓen faama laawol diina ngal laawol diina kan haa yimɓe ɓen faama diina muɗum kan hinno moƴƴiri wo kono si woni ɓe wirnike wo on tuma yimɓe ɓen ɓe wemboto ɓe jiɓoto ko honno ɓe gerdirta on tuma ɓe jiɓoto awa hara yo musidɓe tedduɓe ko ɗum waɗi qala badu salaf khayrul mawahibi l aql wa sharrul masaibi l jahal yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunooɓe goo maakuno wondema denndaangal ko neɗɗo okka kon fof ko ɓuri moƴƴude ko okka koye morde e haqqille wo kadi ko ɓuri bonde kadi e masiibooji ɗin kadi fof ko majjere ko ɗum waɗi o maaketeeɗo almansour bunul mahadi oɗo o maakanno ñannde goo o maakanno o wiyeteeɗo maamoun o lanndimo o wi ene a yahsunu bicheikhi an yataallam فقال إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به كجو المنصور بن المهدي ولندي مامون وإني وإنه mawɗano haani janngude o lanndii ɗum mamunu jaabiimo o inni wo wo si tawii dey hara wondema e majjere nden no wondanimo e ayyibe no wondanimo e ella e hara e janngugol ngol no moƴƴanimo e sikkere a sikke o alaale majjere nden haray ɗum noon haray hino kaanani neɗɗo tentinii noon sikomo ko ɓaajo haray majjere nden nde kelɗa سئل سفيان بن عيينة من أهوج الناس إلى طلب العلم قال أعلمهم لأن القطع منه أقبح joni noon ene neɗɗo kadi si tawi o woni jannguɗo imo haani wakkilade o jannga o ɓeyda ka hare kanko ɗum ɗo yonimo yo akkirni yonaali dey yonaali tas gandal o yonata o ti koyo wakkilo yeru wo ko jogi koyo wakkilo kadi o ɓeyda fi on ɗum bani adama ko seeɗani okka immorde e gandal ko seeɗa wa ma utitum min al ilmi illa qalila on okkaka gandal si wona seeɗa ko seeɗa ɗum shair o wi qul liman yadda'i bil ilmi falsafatan habista shay'an wa ghafati anka ashiyahu ya anndu haray ko seeɗa wawata wonde fof ko ɗum waɗi oɗo inni wo ene e jogiiɗo gandal no haani janngude ɓeyda wotode yimɓe ɓe fof kommo ɓuri haanude wakkilade janngude moƴƴa oɗo wi ko ɓurɗo ɓe janngude o ko on kadi ɓuri haanude wakkilade janngude wo fi on ɗum li anna al khata'a minhu akba sabuna faljere on ɗon nden ko nden ɓuri kaanude ko nden ɓuri ñiddude awa haray gooto kala koyo wakkilo mo jannga to koyo wakkilo jannga jannguɗo koyo wakkilo jannga ɓeyda ɓer wotigi no wuuri o wona ɗaɓɓowo gandal qala ibnul qayyim rahimahullahu taala qala ba'du al-arifin أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا بلى. قال فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة 3 أيام يموت فإن العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فإذا فقد القلب العلم فهو موت ولكن لا يشعر بموته. hara yo musidɓe tedduɓe kañum ibnul qayyim rahimahullah ñande goo o wi anno woɓɓe goo o wi wo ene e si tawi woni joni nawnuɗo o ƴetti misal e nawnuɗo fi wano misal fi télématique gannangal o ƴetti misal wano e nawnuɗo wo ene si tawi joni nawnuɗo tawi joni jonnetake ñaamete jonnetake njaram jonnetake lekki nawnuɗo ñaamata yarata ñawndetake o tertorama ni nani ñaamata yarata mema jonnetake lekki
wosi ɗum continue noon e on maayata wo sikki ala o maayay dey ko o maayay wawa hee ko wano ni kadi ɓernde nden ko wano ni kadi ɓernde nden kadi no e wan o nawnuɗo ɗa nawnuɗo hiɗen anndi o dankorte ñaamete o dankorte ko yarete o dankorte lekki o dankorte piiji buy kono so woni o dankoraka ɓuttere hina ñaamete hina ko yarete hina lekki hina ɓuttere ha ɗum si continue tawi balɗe makko ɗen lanni ɗum o maayay few wa ko wano ni kadi ɓernde nden si tawi woni ɓernde nden nde sakkanama gandal tawi gandal yataka ɓernde toon few hikkumaji ɗi yataka ɓernde toon few ɗum jokkodiriri noon ko yata ha timmi balɗe tati so woni balɗe tati ɓernde nden heɓali hay ɓuttere e gandal wonde maayay nde maayay wo fi on num wo par ce que ko gandal ngal ko ɗum ɗo woni ñaamete ɓernde nden ko ɗum woni ko yare ko ɗum woni jaram ɓernde nden ko ɗum woni lekki ɓernde nden awa haray gurdam ɓernde nden ko pawi koye gandal ngal si tawi ɗum woni ɓernde nden hattike gandal ngal on tuma nde maayay ko woni ɗum jommum so a taw wondema koni ɓernde mum nde maayino on tun oti o soata ɗum kono haray nde maayay few so woni ko yata timmi balɗe tati timmuɗe gandal puttere yahaali toon faamu puttere yahaali toon o yaandu haray ɓernde nden nde maayi few e musidɓe tedduɓe oɗo ko balɗe tati tawɗo noon woni balɗe capan tati tawɗo noon woni duuɓi tati tawɗo noon woni duuɓi capan tati e wakkiloɗen ɓattoɗen annduɓe ɓen enen kadi ɓeyditoɗen ɓattoɗen annduɓe ɓen enen kadi janngen seeɗa seeɗa haa heɓen gandal aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastahfiruhu innahu huwa alghafuru rrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جياد الله تدبه هري غوتو كلا ميراما هولغول الله سبحانه وتعالى wakkilo wona ɗaɓɓowo gandal ko molana gandal sariya dina l'islam ha fama dina kan wo ko waɗi noon neɗɗo hay si tawi woni ko paykun kono si tawi allahu subhanahu wa ta'ala on hay si tawi oti ko paykun ka duuɓi kono si tawi allahu subhanahu wa ta'ala on artiki o tigi gandal faamugol diina l'islam ɗum ɗon haray ɗum ɗon waway wona sabu o tigi o konte e mawɓe ɓen fii kala duuɓi ɗin ɗuuɗa ɓe addi noon dalil ɗum wondema kañum abdoulah bun abbasin radiallahu anhuma oɗo fii kala hari ko o paykun kono tawi hari fiɓe on ɓe landotonomo fii masalaji diina ɗin tawi ɓe landotonomo masalaji diina ɗin fii kala tawi hari ko o suka ko wano noon kadi muadu bun jabalin radiallahu anhu ɓe fo tawi ko sukaɓe ko paykoy kono telemma fii masalaji diina kan tawi ɓe landitete no ɗi awa haray ko wakkilagol ibadallah ittaqullaha taala جدوا واجتهدوا في طلب العلم الشرعي لأن ذلك مما يساعدكم على فهم دينكم فهما صحيحا مسيئة تدبه وني هي غوتو كلا يو وكيلو جنگ دين كان وكيلو فهم دين كان سبونا سي وتي جنگ وني او جنگو وني جنگو وكيلو جنگو غونغول دون دو wona nay oti sabu faamugol diina kan faamu selluɗo ɗum ɗon wona nay oti sabu faamugol diina kan faamu selluɗo wallahu ta'ala qad فضل العلم على الجهل كما فضل العلماء على الجهال قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون jiyaɓe allah tedduɓe allahu subhanahu wa ta'ala o ɓurni gandal e hoore majjere nden wan o ɓurniri noon kadi anduɓe ɓen e hoore majjuɓe ɓen seede muɗum allahu subhanahu wa ta'ala o ene wo ene e hara anduɓe ɓen eɓe anda ɓen no fota fikke o ala ɓe fotata few fikke o ala ko ɗum woni ɓe fotata few إخوة الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صلى الله عليه وسلم ماكي وانما مجوكي لاول ngol tawata himo ɗakkira e muɗum gandal tawa ko laawol gandal so woti jokki ɗum ɗon o woni janngowo ha
haray hak Allah subhanahu wa ta'ala weltanto otigi Allah subhanahu wa ta'ala weltanto otigi ɗum ɗon wona sabu ko Allah weltanima kon Allah subhanahu wa ta'ala kay newinanamo kadi laawol ngol haa ka nder aljanna yo Allah waɗu en janngoɓe diina kan yo Allah waɗu en faamoɓe diina kan yo Allah waɗu en gollitiroɓe diina kan yo Allah waɗu en ɓe Allah newinananta laawol ngol haa hewtoya ka nder aljanna yo Allah waɗu en jeeyaɓe e maɓɓe aba haray yo musidɓe tedduɓe moƴƴereji ɗin fof kaka gandal ɗi woni soñjaji ɗin e tanaji ɗin e lorraji ɗin fof kaka majjere ɗi woni aba haray ko wakkiliɗen fii no majjere nden iwira o haray en fanɗin haray julɓe ɓen hino jarna julɓe ɓen hino weltana sabuna boyi fewndo ɗo no wakkili hino janngude no wakkili hino tewrude seeɗa seeɗa ɗum ko hunde laɓande noon Allah subhanahu wa ta'ala walli e son ɗo no quartieji ɗi kala ka yaaruɗa a tawa Allah no hikkiniri ɗon woɓɓe ɓen hino wakkili hino faamimɓe hino jannude yimɓe ɓen wakkilo ka quartier ma ka yeeyataɗo ma kala kay korɗa wakkilo etoɗa jeeyeɗa e janngoɓe diina kan an ɗum ɗon wona sabu Allah weltanoma ha Allah newinane laawol ngol ñande dargal ha ka aljanna Allah newinano en hara yo musidɓe tedduɓe ndaren ɗo fi hakkunde gandal e majjere kañum sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ɓe makuno fi ɗum ɓe maki kafa bil ilmi sharafan an yadda'iyahu man la yuftinu wa yafraha bihi idha nusiba ilayhi wa kafa bil jahli zamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi ɓe maki wondema yoni gandal ngal wasu e hoore majjere nden nde nodditorta gandal ngal mo andangal nde dandinoto majjere nden on tumbiɗo e nder majjere nden awa haray en torki Allah yo Allah dandu e wonde majjuɓe yo Allah dandu ɓiɓɓe men ɓe wonde majjuɓe yo Allah dandu ɓiɓɓe men ɓe wonde majjuɓe wakkiloɗen janggen wakkiloɗen kadi ɓiɓɓe men ɓe wona jangoɓe wakkiloɗen janggen ɓiɓɓe men ɓe wona jangoɓe sabuna si tawi ɓiɗɗo fini o tawi e neele biro makko wo ben makko wo ñande wo ñande ɓe ƴettay alqur'ana ɓe janggay diina kan ha e neele ɗum ɗon okkay tay kun cuucal e wakkilare e gorgu fi janngugol diina kan kono si tawi ko neeɗi kon pay ko yiyata biro mum no jannga ko neeɗi kon pay ko yiyata ben mum no jannga ha haray ɗon alhaali on hino metti fi seeɗa sabuna pay kun ko heewi ko ñentina e mawɓe muɗum ɓen eto noon hara ɓe yiirete janngugol ngol hay si tawi woni hara muuta kono wakkilo tun yiya hara ñande way hay ka janngete toon hara pay koye e sonna ɓen no anndi e reele haray Allah jehi ɓe seeni ka duɗal hiɓe seeni ka bayana hiɓe seeni ka janngete ɗon kamɓe kadi ɗum ɗo wone sabu pay koye wakkilo ɗum ɗo wone sabu pay koye hittina awa haray ɗum ko hunde laɓande noon ko hunde kelɗunde noon woɓɓe ɓen ko dallinorta ɓen na kamɓe kan e neele oti kañum kanko janngi o yejjitayi kanko ko janngi o yejjitayi ko ɗum waɗi si sayron o wiwno o inni o sakawtu ila waki'in su'a hifdi فارشدني إلى ترك المعاصي فإن الحفظ فضل من إلهي وفضل الله لا يهدى لعاصي ومن ولدنا يوكي في دودغول يجتغول لان من سمي جانغي مي يجتاي من سرتني من سرتген ويني و هي ادو يدغول الله وباركنgal gandal o munjagol o faamugol ɗum ko dokkal iwrungal ka Allah subhanahu wa ta'ala o dokkal Allah ngal non haraynaade taake ɓernde yeddo wallahu subhanahu wa ta'ala e jakayo yargol beere on e jakayo tiimugol ngol e jakayo boneeji ɗin si tawi aussi no ukki e nder majji hay simo janngude kara han janna nden sattanayi ooti ko wana noon kadi si tawi ooti no ukki e toŋaaɗi ɗin no ukki e harmuɗi ɗin ko si tawi okkinde ooti no weltinde Allah ɗon kadi haray okkoramo buy kono si tawi ɗum woni hara ootigi o yedday Allah subhanahu wa ta'ala o alhaali on sattay iɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala o yo Allah newinan en gandal ngal awa aray fewndo ɗo Allah hino waɗi julɓe ɓen hino wakkili hino darnude lekkolji fi yo majjere nden iwu hino wakkili no waɗi duɗe fi yo majjere nden iwu woɓɓe no dari no finansude ɗin lekkolji no finansude ɗen duɗe woɓɓe kañum kadi no wakkili no jannude woɓɓe kadi no wakkili naɓude pay koye muɗum koye kañum tigi hino yawde awa ɗum ɗo ko ta'awunu alal birri wa taqwa ɗum ɗo ko wallidirgol e hoore e wallidirgol e ko weltinta Allah subhanahu wa ta'ala kon eto noon ha an kadi jeeyeɗa e ɓeeɗo darino laaɗo ko ɓe maaki uhudu aliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban fala takunil khamisa fatahli ɓe maaki wonu aaden ganduɗuɗo ma wona jangowo ma wona heɗotoɗo ma wona yiɗuɗo kono ta woni jowaɓon sakko halkoɗa dey hombo woni jowaɓon mara gandal few kadi ɓattota ko ka janguete few
kadi heɗota ko few lanndota ko few e hoore ɗum kadi yiɗa kadi jokkuɓe ɗum ɓen few haray on ɗon o woni jowaba on jooni noon haray si tawi ɗum woni hiɗa naɓi fayɓe maɓe ka diina on janngete ɗon ma an tigi hiɗa yehi ma hiɗa darnitii ɗum ma hiɗa finansude tii ɗum yo anndu e neele haray a jeyama eɓe Allah yiɗi yarliɓe yo Allah waɗu en jeyaɓe ɓen ɗum noon sewndo ɗo ɗum hino ɗuuɗi ko moolana wonɓe wadde ɓen ɗum hiɓe ɗuuɗi kadi hiɓe weltana ɓeyden wakkilade ɓeyden tinnade ha yaltinen majjere ka galleji meɗen ɓeyden wakkilade ha yaltinen majjere ka koɗoli meɗen ɓeyden wakkilade ha yaltinen majjere ka leydi meɗen e yimɓe tori Allah subhanahu wa taala o dendangal kippuɓe ɓen fi gandal ngal fof fino yaara yeeso yo Allah naɓirɓe yeeso dendagal wonɓe ɓen finansude fi gandal ngal fof yo Allah naɓirɓe yeeso dendagal wonɓe janngude ɓen fof yo Allah okkorɓe gandal waɗa barke e gandal ngal hay koye meɗen koyeɗen tori Allah subhanahu wa taala waɗuɓe yimɓe yeɗɗuɓe yo Allah waɗuɓe hooreɓe yo Allah waɗuɓe kohoɓe yo Allah waɗuɓe huuloɓe Allah subhanahu wa taala iɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah yaltinan en ɗe nawnaje ka leydi meɗen kala nawnaje ɗen fof jane tosoke yo Allah ittan en ɗe ka leydi men ittana en ɗe dendagal leyɗele julɓe ɓen rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin